Salibonani izihlobo ezithandekayo endaweni zonke lapho likhona siyalamukela kusifundo sethu sesi-9 sibonga umlimi osigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi. Mina engikhulumayo ngo-Amos Maforo, ngiza kunxusa izihlobo zami engilabo lapha ukuthi sabelane isifundo sona leso ukuthi balibingelele lapho. Salibonani bathandekayo, igama lethu Nkosi yethu Jesu, kuhle ukuhlangana esifundweni okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Salibonani izihlobo ezithandekayo, sisamukelana kusona lesi sifundo salamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwenya. Salibonani izihlobo, siyabonga ukuhlanganiswa njalo kusona lesi sifundo okhulumayo nguSikhathile Ncube. Asicimezeni sikhulekeni lapho siqala lesi sifundo. Baba wethu osezulwini, sithanda ukubonga isipho sempilo. Sibonga njalo Thixo usinika ithuba elihle kangaka lokubana sifunde izwi lakho sindawonye ababukeli labalaleli. Sengathi ungathumela umoya wakho engcwele asichasisele ofuna siwuzwe, ususinika amandla njalo ukubana siphume siye kuphila. Uze mhla walolo suku sizazolanda abenze yakho intando sonke nini, ngoba siyenze le ntando yakho sibe khona embusweni. UJesu ngiyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga. Inkosi ithembakele besikholisa kakhulu kukota yona le lapho sihloko sitaticha okunye ngoJesu kubhuku lika Marko. Njengoba sakutsho sakuchaza siveza leli bhuku ukuthi ngesilungu kuthiwa it's a book of action. Kulezi zenzo eziningi ezenzakalayo kuMarko ngesiqubu esimangalisayo. Kuleli viki sizakhangela isihloko sethu esithi impikiswano eJerusalem, ukuxabana eJerusalem. Lapho kulabantu vele kuba lokuxabana, kuba lengxabano, kuba lokuphikisana. Lapha kuseJerusalem. Ake nisike sabelane la. Kuyavuma yini umfundisi Dube lina elakutatichelayo lapho ukuthi vele ibale lithi Jerusalem anti lithi ukuthula. A place of peace. Kuxatshanwa njani endaweni enjani? Kuphinde kungezeleke futhi kutsho indlu umlimi lapha ahlala khona, house of God. Yes. uThixo ungcwele kulokuthula, kodwa isifundo sithi kulokuxabana phakathi khonapho. Kutshengisa ububi besono, akuhloniphi ukuthi lapha kuloNkulunkulu. Isono sathinta uJesu wazoyale ngeCalvary. So lapha wayengalengi sithi isono sesiqalisa ukuziveza ukuthi akulandayo kuphazamiseke. Kwahle kwaqalisa ingxabano ngokufika kwakhe ezogcoba indawo yakhe ukuthi ingcwele lokuveza ubuNkulunkulu. So lapha sifunda ukuthi lanxa ungumKristu usebandleni ukuwala uJesu uyabuvuleka uxabana okungeza ngendlela zonke zempilo. So ingxabano ziba khona ngithi phela ezikhathini zonke, kungaba sezimulini, kungaba sebandleni, kungaba ku-community esigabeni, kungaba lelizweni lamazwe vele axabana, ezinye izimpi siyazizwa amazwe ayavukelana, kuba lokuxabana, kuba lempikiswano. uJesu lapha emhlabeni vele akazange abe lokuthula. Kusukela nxa likhumbula sitaticha kuMarko ngo-2 lo 3 kwahle kwaqala kwaba lengxabano. Ethe ngenza kwenzayo uJesu kumbe lapho umuntu ababhali labaFarisi baphikisane laye. Sizaqhubeka sihloko sikhangela indaba lezi zokuxabana. Isihloko kuyini okunye sikutholayo nxa sikhangela isihloko sethu lesi. Nqade eveza umfundisi laphana, ngicabanga ukuthi kuyasinceda futhi. Ngoba isikhathini esiningi njengamaKristu nxa sokusiba lokuxabana, abanye basuke sebecabanga ukuthi mhlawumbe uKristu kasekho lokuthi abantu sebehlambukile. Ikanti-ke njengoba sibuza ukuthi lasendlini yenkosi ukuxabana kuyatholakala, kodwa komqoka ukuthi esesizwisisile singaphumi endleleni ngenxa yokuthi kuyaxatshana. Ngoba uyambona abanye sebebhika amabhashi sebesithi hayi nasenjiya nxa sokunje. Ngikhumbuza uSambulo 12:12. Maye kuwe mhlaba. Ngoba uSathane uphosele kuwe ethukuthele ngoba ekwazi ukuthi isikhathi esifitshane. uSathane wananzelela ukuthi aqondane loJesu manqamu akaphumeleli. Usasebenzisa sisebenzisa abakhokheli ukuthi kube lengxabano ukwenzela ukuthi umsebenzi kungaxatshana abantu sesigcile ehlutsheni olukhona, ivangeli lisahambe. Singaxabana sesiba lokhophe kasathethelana ezulwini kasabe khona. Wahle wayiletha indaba esifuna ukuthi sixoxe nayo. Kuthiwa uJesu wayisuka wasiya eJerusalem. Besiya kumkhosi wePhasika. Umkhosi wePhasika umkhosi wokubuyisana, ukuxolelana, umkhosi wenkululo
ukuthi sikhululiwe kodwa yikho okwafika kwaba lengxabano sobe seJerusalem angithi phela ngicela lisibalele indinyana yokwaziwa ngekhanda Marko 11 verse 25 futhi njalo uma lisima likhuleka nxa lilesikhwili komunye mthethelele nini ukuze uyihlo osezulwini alithethelele izono zenu. Lesihloko esilaso lesi kungenelana njani la? Indaba yokuxabana le isilethwa ivesi ukuthi nxa kuyikuthi usithi uyathandaza ungacabanga ukuthi sike saba lixabana lozibani ithi yona kuyavala ubukhona bukaNkulunkulu ukuthi akuzwe kuthiwa libuyele liyexolisana sibona ukujula kwevangeli likaJesu ukuthi liletha ukumanyanisa abantu Right. so ukuthi ukukhuleka kwami kungala kubuyisana ngakungesizi so ikunqandwa esikwenziwa ukuthi asifundeni ukuxolelana kusenza ukuthi nxa sithandaza umuntu emasizi ngoba lathi siyabe sizwenene saxolela sabuyisana inkonzo kaJesu lapha uzoveza ukuthi kuyabuyiswana nxa sekuJesu Kristu njengoba sekuthintile futhi ukuthi uxabana vele kunjani kuyatholakala nxa sesithe saxabana akungasali kunjalo kulenge emoyeni asibuyisani ukuze la uNkulunkulu futhi asiyamukele. Ungabuyisani kuyahlupha ngoba uzomunye umuntu esithi sembachiya le church yabo ukanti ufanele ukuthi esibhedlela enye patient ku discharge akuvumi so ukubuyisana kwenza ukuthi umsebenzi ubambeke lula ngoba libamba umsebenzi selinhliziyo nye selihamba ngegiye efana nayo. Siyabonga. Nxa ngizwa kahle. So le verse nxa ikutsho ithi ukubana nxa singaxolelananga mandlo lathi asixolele onto kunjani Yebo. uKristu nxa ungaxolelanga kodwa vele siyazikhuleka ukuxolela so i-prerequisite ukuthi uxolelwe ukuze uxolelwe kumele la unjani uxolele simele sifithizele indaba yona le uJesu uyayichasisa lobe sesiyalenga uthi baba baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo wayiletha indaba yokuxola indaba ebanzi kakhulu uthi singaxoxa ngayo khona abantu abanye hayi mina ngiyaxola kodwa ngikhohlwa inkulumo ezinjalo ukuthi vele ukuxola kuyini itopic esingayidiscussa kolunye usuku. Namhlanje siqhubeka sikhangela sifunke sikhangela indlela uJesu ayiphila ngayo ngwenya ungasipalela lapha sike sikhangele kuMarko 11 kulama verse la ambalwa sike sibale sidobhe izifundo esizidobhayo lapha uthi bathi sebesondela eJerusalem bafika eBethfage leBethani ngasentabeni yeOlivet uJesu wathuma abafundi bakhe ababili wathi kubo yanini emzini ophambi kwenu uza ukuthi nxa lingena kuzo liza kubona ithole likababhemi ekade lingagadwa umuntu lithumele nini lilethe lapha nxa belibuza ukuba kungani likwenza lokho mtsheleni ukuthi inkosi iyalifuna izalibuyisa masinyane. Bahamba bafumana ithole likababhemi phambi malungana lomnyango likhulekiwe balithukulula abantu ababemi khonapho babuza bathi lenzani lilithukulelani ithole lelo na baphendula njengalokhu uJesu wayebatshelile abantu basebe bayekela bahamba sebelilethile ithole uJesu bendlala amajazi abo phezu kukababhemi kumbe phezu kwaleli thole abantu abanengi bendlala amajazi abo endleleni abanye bendlala amahlamvu elala endleleni labo ababe hamba phambili lalabo ababelandela bamemeza besithi hosana ubusisiwe lo ozayo ebizweni lenkosi ubusisiwe umbuso ozayo umbuso ozayo okababa wethu uDavida hosana kweliphezulu. Siyabonga ngwenya nansi indaba la nansi senzakalo senzakalayo nguJesu kuyini esikufundayo kuona lama verse iviki uJesu niyathelela ukugqiba umsebenzi wakhe esemhlabeni la yes yikho kuthiwa
ingxabano uSathane wayesebona ukuthi lapha impi sisiye kucineni Right. wahle wayafika wasebenzisa abathungameli ukuthi umuntu lozayo lo phambanisani uhlelo lwakhe so uya lapha ukuthi ayengene eJerusalem Right. uNkulunkulu akasaziveze ngokuthi abantu bamamukele bendlale engathi ngamazambia namahlamvu ukuthi Jesu uthi inkosi Right. engamukelwekanga kubathungameli bebandla lapho Herod babekhona but uNkulunkulu waphefumulela abantu ukuthi bamamukele babuthi uthi inkosi sifica ukuthi uJesu utshengisa ukuthi ulamandla aphinda veze ukuthi uyagada ubabhemi kugcwalise kwa Zakaria 9:9 okwaprofetwayo ukuthi uJesu obuyayo uzahamba phezulu kombhalo mina ngifunda ukuthi uJesu uliqiniso uyinkosi nxa uthi uyabuya nxa wabuya kwakuqala uzabuya futhi angene ayikho eJerusalem kodwa angene lathi eJerusalem elitsha ayikho lele emhlabeni Right. uJesu udaba ayehamba ngalo lo wasilo sesiqongweni esiphezulu Kunjalo. njengoba sithi umfundisi lapha ende sithola ukuthi ade kwenze emuva ngale sithi khona hamba ungatsheli umuntu lapho esilisa simbona kathesi usengena mgceke eJerusalem Kunjalo. ngoba isikhathi sesifikile unye nguthola ukuthi uJesu ngumprofeti omkhulu Yes. ngoba babengakangena eJerusalem ngithi ukhuluma ngokuthi akuyelandwa ithole likababhemi yena ungapha kweJerusalem endlela kanye kwenzakala njengokuba Njengokutsho. so konke kasitshengisa ukuthi uJesu ungumprofeti omkhulu yes Kakhulu. Ukwayithinta indaba kaZakaria futhi 9 siyagcwaliseka isiprofeti khonapho. Yeah, khona indulo vele ikakhulu kwaIsrael. Siyakwazi ukuthi amakhosi kanengi inkosi yayimele ihambe ikade ihashi. Kodwa kwaIsrael inkosi kwakulendlela yakhona ikakhulu nxa igcotshwa nxa ingena ibuye igade ubabhemi. So kwakuke kwenzakala endulo kuyakhulunywa ngoba kwakuyisenzo sona leso kuveza ukuthi ukuthi le kodwa inkosi yamakhosi sike sikhangela indaba kababhemi inyamazana esiyeyisayo kusifundisane ngoJesu khona. uJesu umnene kungomunye kulamhla wezafuna amabhenzi lemoto ezinkulu Chariots kulandelwa. kodwa ukhangela inyamazana engathi harmless ethobekileyo kuthiwa kulithole lingakaze ligadwe umuntu ngezindlela ungena njengoba usukwathi ukuthi ngale bebevele bengena njani now ekungeneni kwakhe isikhathi sokusemfihlo sasesiphelile ukwakuthi lapha nesikhawu ukuthi izolo besithi engakhuluma ukuthi lingatsheli umuntu ngoba iviki lakhe lokugcina so kumele ukuthi bebekwazi ngoba wayekwazi ukuthi ngale angakhuluma babengambulala isikhathi singakafiki kodwa lesi usekwazi ukuthi vele isikhathi sesifikile kakwenzakala okwenzakalayo ngezindlela isenze isitshenzisa ukuthi uJesu wayesezimisela ukuya esiphambanweni Right. Siyabonga. ngithole esinye isifundo lapha iviki yokugcina kaJesu Kunjalo. ngingakhangela impilo esikuyo kathesi sibalo sambulo sisesigabeni sokugcina somhlaba ubathuma etambani lizafica ubabhemi ebotshiwe kaso kababhemi wakhe kaso abafundi kodwa ukuthi ozalibuza lithi inkosi iyayifuna Right. ngithi mina kubalayela ababukeli uNkulunkulu sisevikini yokugcina angathi ufuna imali yakhe yokuchuma umnike ngeyakhe angathi ufuna isikhathi sakhe usisebenzise hambe evangelini ngoba iviki yokugcina yomhlaba uNkulunkulu sefuna abalenhliziyo ezikwazi ukuthi inkosi sikhuluma ukuthi iyangifuna ukungisebenzisa singene endimeni bese sinqoba lo Jesu Siyabonga. Bengikwazi ukuthi leya ngeke kwayichiya le. Yeah, inkosi umhlaba nokugcwala kwayo kungakaJehova. Kuthiwa vele indaba kababhemi yakhulunywa uZakaria 500 years before wabuya kwagcwaliseka. OSolomoni babengena begada obabhemi. Hayi inkosi esikhonzayo ithembakele izihlobo ezithandekayo kuyo yonke kuzo zonke izikhathi. Asamukeleni ukuthi uJesu uyinkosi yethu. Siqhubeka la sike sikhangile indaba ethile lapha yesihlahla lesi umkhe ungasiqhubeka lapha usikhangelele uverse ngo12 ukuthi ngelanga elilandelayo bathi besuke eBethani uJesu wayeselambile wabona bucwadlana isihlahla somkhiwa sithelile amahlamvu wasondela ukuyabona ingabe sasilezithelo yini wafika wabona kulamahlamvu amahle kuphela ngoba kwakungasiso isikhathi sezithelo somkhiwa wasesithi esihlahleni ungabi lamuntu lanini ozaphinda adle izithelo zakho abafundi bakhe
bamuzwa ekutsho lokho. Bathi befika eJerusalema uJesu wangena egcekeni lethempeli wafika wabaxosha labo ababethenga lababethengisa khona. Wagenqula amatafula. Kumbe sike sime khona pha. Singazihlanganisi ngizothi icace kahle indaba le. Sike siqale ngale yakuqala le. Angithi vele. Indaba yesihlahla lesi sihlobo esithandekayo. Kuyini okwenzakalayo lapha kundatshana le? Kuyiziphi izifundo esizitholayo? Okunye enhle ngubambe lapha ukuthi uvela uJesu sesengale kuqaliseni wayesebenzisa indalo ukufundisa. Alright. Uzafica ukuthi wasebenzisa izintaba, izihlahla, lo mntwana omncane wamphakamisa. Lapho uthola isihlahla esikhanya sinamahlamvu amahle. Alright. Njalo nxa usikhangele uthi kulezithelo ezigcweleyo. Kuthiwa wahambe sithi aye kukho izithelo. Right. Kwakungayisikho ukuthi wayelisela. Abanye abantu uJesu wathatha isihlahla ngaso sakhe. Hayi. Ngoba vele kweIsrael nxa ubala kuLeviticus 19 verse 9 laphana la ku 23 verse 22 uzafica ukuthi kwavunyelwa ukuthi umuntu angalamba angene esivandeni azikhela adla suthi ahambe. Kwakuvunyelwa. So uJesu nxa efika ufica isihlahla kasila lutho. Abe sebona isihlahla simotsha amanzi siyamunya lokudla phansi kodwa kasithelanga. Abe sesithuka. Wayeletha isifundo sokuthi abantu aze kubo abangamaJuda amaKristu umele babamukele kwehlule ngabala zithelo baza kutsha njengesihlahla. Lathi nxa silalele kunje balale wabukele uNkulunkulu nxa uzivangeli waphila phakathi kwalo walikholwa kodwa ubuswele izithelo zakomoya zokwenza ukulunga ekugcineni uba isihlahla esomile esingasoze sivune uthatha izithelo ukuthi kuvune kuhanjwe ekhaya ezulwini. Okunye futhi usifundisa ukuthi singaziphakamisi. Nxa sihamba singabonakali njengabantu abangcwele kodwa uthi kasimveze sibe lezithelo. Kasibe lezithelo. Ukubonakala kwethu kwangaphandle kakungabi yidisguise akungabi umfanekiso ongayisiwe ukuthi abantu ngabe buyile bembone ngilungile enginyathele ngase kuzaphuma emlonyeni esethe wanginyathela kwahlukela lokho akubone uqaliseni. Kangibe lezithelo lezo ezivezwa isimo sami ukhatshana. Ngaphandle kwalo. Mina khona lapha bengizithonisisa ngade bekhuluma nje abafowethu khona lapho ukuthi kathi nxa uJesu esithi sibe lezithelo uthi uJohn ngoba ngikhangela isihlahla lesi phandle siyabukeka sihle ngoba ngananzela lathi nje njengamaKristu aphila ensukwini zanamhlanje siyabukeka sibili kuhle lokhana uqondile ngoba vela kumele ngasihlambaze uKristu esimkhonzayo kodwa ke izithelo ngithe ngade ngicabanga ukuthi kade iziphi ngicabanga ukuthi kunje njengamaKristu silomlando ukuthi khona sigole abanye bebe ngabalandeli bakaKristu ukuthi bangake sembagolile yebo ngizilungisile ngalungisa imuli yami konke sicecile sibahle nxa sezinkonzweni lanxa umuntu esibona ukuthi nampa namaKristu kodwa bangake esibalethileyo ngithola ngile challenge emangalisayo uthi uthini umfundisi lapha wathi khona akubonakala izithelo ezinhle izithelo zikamoya akubonakala futhi lezithelo eziyilabo embagolile ngabalethe evangelini. Uyazi umpikitshe le ucombayo ukuthi vele nxa ukhanyela anti kuthiwa wayelambele uJesu wathi esondela ecabanga ukuthi lapha vele kulezithe waziswela kwasesikhathi kuyavuma yini umfundisi ukuthi ngwenya abantu bekhanyelele ukuthi lapha singathola usizo sesisondele eduze sesifinyelela singatholi le ndaba futhi kuthiwa uJesu kathulanga kuchiyanga kunjalo wabe sithuka. Yes. Amagatsha angatheli izithelo ayophoswa ngaphezulu ukuthi le so asiqapheleni umuso ungavalwa. Exactly. Babethi kwesinsikhathi kuthiwa you are a dead man watching. You know ukuthi kwesinsikhathi vele sesifile sizihambela nje kuphela izidumbu abantu behamba ukuthi kwesinsikhathi ngendlela esiziphatha ngayo xa sesithukile kodwa umusa zihlobo ezithandekayo ulokhu savuliwe kasitheleni izithelo kukhanyelelwe ukuthile esimele sikwenza. Kule ndaba ebesiqhubeka ngayo sike sicombe umpikitsha wethempeli. Ithempeli kwakula indlela lalakhiwe ngayo kwakule ndawo okwakuthiwa indawo yabezizweni i-court of Gentiles kube le court of women kube sokusiba le tempeli lapho kwakungena khona ikakhulu amajaha ele 12 years kusiya phezulu
angithi phela yindlela elalihlelwe ngayo kwezokusiba la khona lokhwana ama compartments amanye esiwaziyo. So kuthiwa andivele ethempelini kwakulethwa kunjani iminikelo. Yes, kwaba le ndlela leyo yokuthi abantu abesuka endaweni ezikhatshana umuntu abuye kumbe usuke eGalile kumbe usuka ngaphi ubuye ethempelini. So kuthiwa ngendlela yokuzama yayingani licebe elihle yokuzama ukuthi wena ungabuyi uhudule inyamazana usuka khatshana sibuye sikwenzele kube lula kuseduze. Kwasekuqala ukwenza njani ukuthengiswa ethempelini. Kuthiwa most probably kwakungabe kwakukhoti yama Gentiles yikho kwakusenzakala kodwa le tempeli likaNkulunkulu. Sike sikhulume ngendaba le ungaba bala amavesi bila mathathu. Uverse 15 uthi bathi befika eJerusalem uJesu wangena egcekeni letempeli wafika wabaxotsha labo ababethenga lababethengisa khona. Wagenqula amatafula abantshintshi bezimali lezinhlawulo zalabathengisayo lamajuba. Kaze avumela umuntu ukungenisa okuthengiswayo endlini zethempeli. Wathi esabafundisa wathi kulotshiwe kini ukuthi indlu yami iyakubiza ngokuba indlu yokukhuleka ezizweni zonke kodwa lina liyenze ubhalu lwabaphangi. Right, nansi indaba. Kuyini umpikisho kuyake kwenzakale yini kuma tempeli la khona kade kumbe siqalile khona phana kulindaba okwakusenzakala kunzima lapha amaforo labafowethu lapha. Indaba le ebuhlungu ngokuthi olobayo uthena uKefas umpriester nguye owayenza kwaba ngokuvumakala kwaba legal. Kusokuyimvumo ukuthi ungaletha uzothengisa ethempelini. Uthe ukhuluma wathena itempeli lalethwa imhlatshelo. Imhlatshelo futhi wawusuka lawo udonsa lapho vela utshengisa ukuzisola. Kwenza kwakusenza ukuthi umuntu abone ukuthi ngisebenzile kubamba ngijimisile ngaphinda ngahamba yikutshengisa ukuthi ngiyazisola ngengikwenzileyo. Bona bafuna ukuncedisa uNkulunkulu ngokwizindlela okuqhumelayo ukuthi hayi ungasazihluphi kuyizihambela nje ukhululekile uzafika lapha sikuthengisele. So kuphambana lecebo likaMlimi. Umlimi ufaka icebo lakhe lomnikelo ukuthi ngensuku lezi uzaxotshanisa uhambe iprocess yokuthi uzidele usiya kumlimi ukhala uziyefika lapho kufaka emhlatshelo. Kodwa kuKefas wasevuma ukuthi kuthengiselane batshintshana kulapho kuthiwa sokulubhalo. Sokuyindlela umlimi angayivezanga eyokuzidela emele uJesu elengesiphambanweni eyokuthi umuntu alethe imhlatshelo uphuma igazi khona suthenga futhi kuthi okunye babe kudulisa bona abapriest kuze basale benikana sokuyinzuzo babulele ini engathi mina ismathi giving eyokuthi umlimi uthe isystem yokuthi uzaxotshanisa uhambe uzokhala unikele. So namhlanje kukhona emachechi abantu bafuna ukuqhumela. Umuntu kafuna ukulandela okubhaliweyo ufuna ukuthi anikele nxa sokube lo muntu okwazi ukukhuluma kakhulu echechi. Indlela uJesu ayikhuzile etempelini. Omunye ufuna ukukhupha kuphela nxa kusakhiwa isakhiwo ame khonapho. Omunye ufuna ukutshengisa ukuthi ngile mali abuyathi ngizalakhela lokho. Umlimi uthe nikela ngendlela okusiswe ngayo systematic yenza okuhleliweyo nguThixo ngolesi sikhathi. Siyabonga mfundisi uletha amaqiniso amanye. Kuyini okunye sokufundayo ngokwakusenzaka kuyenzakala yini kubandla lakho lakhathesi? Uzaneze usathane elethe ireligion leyana convenient. Ngoba esikhona sokuthi mina ngithwale nzima ngigijimisa ijuba nxa ngingumyanga. Liza ngilindele etempelini ngehlukane lalo kuphela ngemali yami. Ngezindlela ngifuna ukuthi kulezinto sesizenza emabandleni ezingekho embhalweni. Sizenza sithi hayi lokho kodwa kwenza umsebenzi ube lula. Kukanti nxa ukuthi ufanele ukuthi ube nzima umlimi ubone kumele ukuthi ube nzima ngoba kulesifundo sehumility afuna ukuthi asifundise sona. Nasesi usathana ukuthi lesana lekhona ukuthi likufunde akudingekali lina sondelanini kuphela izinto ziza kuba lula. Umlimi ilizwi lakhe singaliguquli. Limi linjalo asilihloniphenini nxa umlimi sithi siphume
siye kumkhonza singathi hayi njoba itechnology umfundisi ngizambona ngisendlini akuhluphi lami ngizabe ngikhuleka ngisendlini intshumayelo elizwayo lami bazanithumela umlimi uthi asambe nqethambe sisekhonza sihlangane asambe nisehlangana okunye nguthola Jeremiah 7:11 engikutholayo ukuthi okunye kwasogijiniswa imali lapha right lanxa nje wesitsho lapha ukuthi kwakungani kucatshile kungani kwenziwa into enhle eqondileyo kodwa kwasogijiniswa imali ngicabanga ukuthi khona ithempeli lona vela siyo ndawo yokwenza ibhizinisi kodwa yayisisenzakala ibhizinisi kodwa icatshile ingani into enhle sungathola even lakathesi kule bhizinisi lami engilenzayo phakathi kweviki konke kuhamba kahle yes kwesinye isikhathi ngizoqedisa ngaphi umuntu afika ambambise imali enjani ade ikweleda phakathi kweviki wonke sokuyiphazamisa ithempeli lenjongo kaNkulunkulu lanxa ngiza kukhipha kwechumu kena leyo mali kodwa kayisikho akumelanga senze ibhizinisi ngithaba ezinkonzweni kakhulu yebo ngithanda uJeremiah la 7:11 uthi indlu le elebizo lami siyaba lubhalo labaphangi na kodwa kade ngikhangele kutsho uJehova yes uJesu khotha uJeremiah fika kwazi athi hayi siqondiso okunye uJesu kachaya ngabantu ethempelini nje phela hayi wathatha umchilo waphakamisa wakhuza wakhwaza sibili kwakungathambanga engajabuli ngakho khonapho uJesu wayehlambulula ithempeli right ithempeli elikhulu elingumzimba kumele futhi siliqaphele silinanzelele ukuthi khona lihlambulukile yini ngoba uthembakele nxa sifunda kwaZaya 1:18 ukuthi xa kukhona okungenza ingabe lokuhlambuluka liyawazi ukuthi into ezanisalisa ezulwini nami engiyazi wona ngoyazi dinga ukuthi khona ke ucela ukuhlanjululwa ngoba uthembakele kasiyo uNkulunkulu obalisayo xa kukhona engikwenza ungasikho njengoba ethinta nje umfundisi lapha ukuthi sesichaya ama shortcut esikhathini esiningi even lokuphazamisa icebo likaNkulunkulu systematic giving ayifakileyo senza ama shortcut kodwa ke namhlanje siyabiza ukuthi khona uthembakele uzimise ukuthi khona asihlambulule nxa sifisa nxa sisiza ngakwe kakhulu kulezi zinto ezimele ukuthi yiwapha amatafula uJesu sifisa ukuthi awagiqe ezimpilo emathempeli ezimpilo zethu ngoba kuzamela ukuthi ngoba ukugiqwa amatafula kwakuyiloss ngoba akazange abanike ithuba lokuthi bakale bathatha imali zabo ewisa lokuthi ubethenga engakaphiwa ichange yaqala ichange wagiqa obethenga walahlekelwa imali obethengisa walahlekelwa imali kulokunye ubuhlungu obuthile ekugiqeni kwamatafula kumele ukuthi ngibuze kangivume ngoba uJehova nguye umnikazi wethempeli ayisina beautiful xa ikhuluma so ngicabanga into leyo bathandekayo eChurch iyabe isebenzisa izinto zomhlaba siphakathi kwesizwe right lubhalo abantu bayabukela ubunqunu bese church bayahleka ngefoni futhi umuntu uyasmayela akula muntu ohlabela yena kule uyabe eseChurch kumahola ingcwele inkonzo ikhamba ngamatafula avala uNkulunkulu ukuthi akhonzwe kuhle so okuyizinto okwenza siphume kukhonzeni ukuthi yiwa amatafula uJesu ayawagiqa ukuthi awaclean enhliziyo zethu asuke ukuze ithempeli lingumzimba uJesu ahlale phakathi kwalo siyabonga ngokunye kuyizinto okumele kuhlanzwe kuthempeli leli longumzimba siyabonga idimension yona le uJesu busy khathesi uyahlamba amathempeli asimvumeni ku process esikiyo singamkhetha kulokuthiwa yi-justification siyalungisiswa bese singena ku-sanctification singcweliswe angithi phela uJesu uyasilungisisa uyasihlanza uyasingcwelisisa asikuvumeni sikwamukelene ake sikhangele kuMakho khona phana mu-11 ngikhanyelela amavesi la u-27 to 33 bafika njalo eJerusalema kwathi uJesu ezihambela emagumeni ethempeli kweza kuye abapristi abakhulu labafundisi bomthetho kunye labadala bambuza bathi konke lokhu ukwenza ngawaphi amandla na ngubani owakupha amandla okwenza lokhu uJesu waphendula wathi ngizalibuza umbuzo owodwa lingangiphendula ngizalitshela ukuthi ngizenza ngawaphi amandla lezi zinto ukubhaphathiza kukaJohane kwakusuka ezulwini kumbe ebantwini ngitshelani ayishohlifike ku-33 siqede ngayo bakuxoxa phakathi kwabo bathi singathi ezulwini uzasibuza ukuthi kungani pho lingamkholwanga
kodwa singathi ebantwini babe besaba abantu ngoba bonke babesithi kuliqiniso uJohane wayengumprofeti. Nansi indaba. Nansi indaba. Abathungameli laba abamaJuda bathini kuJesu? uJesu baphendula ngayiphi indlela? Sizathu bani njalo wayebaphendula ngayo nalindlela? Kumbe ngiqale kule verse engichile kumbe uthi ngakho basebemphendula bathi kasikwazi. Right. uJesu wathi lami kangisalitshela ukuthi lezi zinto ngizenza ngawaphi amandla. Exactly. Yeah. Anti uJesu usikhala phuthe kona ungumprofeti. Ende liqiniso. Khangelani phela lapha bona bazomlinga. Right. Ukuthi angaphendula ngalindlela sesilendlela ukuthi simbambe. Kathi uJesu bakhangele ukuthi abakucabangayo kuye kusegcekeni uyakubona. Wathi hayi nami ngaliphendula nxa lingamphendula ukuthi uJohn uMbhaphathizi wayevela nga. Bathi singathi ezulwini uzasicala kule ndlela ngamphakama. Angcono sithule. uJesu ubaphendula ukuthi nxa lisehlwe ukumphendula lami uthi ngithule ngoba elikubonayo alifuna ukukholwa kodwa likukhangele. Lapha sifunda ukuthi ngezinye izikhathi abanye siyatholakala emabandleni lasemhlabeni esilembuzo esiyibuza uJesu eminye engatsho ukuthi ifuna impendulo ekuzama ukudlala nje nxa umuntu angathi ngifuna ukwazi ukuthi umama kaNkulunkulu mbanga usehlwe ukukhola ilizwi linikayo lo uyadinga umama kaNkulunkulu le sileminye imibuzo esiyibuzayo uNkulunkulu athi angeke ngiliphendule uma lisale ukukholwa esikunikiweyo okuyikho kwenza sisindiswe. Ngicela ukukhuthaza ukuthi asifundeni ukuthi nxa siya kuJesu sebenzisa ukukholwa hatshe enye into ngokukholwa siza kusindiswa. Yes. Njalo okunye uhlupho esilalo ukuthi uma kulolutho mhlawumbe engafuna ukuhambisana lalo ngizadinga indlela yokuthi ngiphice lo ofundisayo kwenzela ukuthi ngimkhiphe esporweni azacine esehambisana lami kumbe agcine ngasazange aye kufinyelela lokho engibona ukuthi uqonde ukuyakhona. So ekugcineni sizathola ukuthi lanxa ngaze sibe senze njalo ilizwi kaNkulunkulu asuze siliguqule limi lokho elikujongile uthi ilizwi lakhe liphuma emlonyeni wakhe alikuphenduka lizi. Mina ngingazama ukuligwema kodwa omunye othile lizamthola ozalahlekelwa yimi ayisilo lizwi. I-wisdom uJesu ayisebenzisayo lapha ngithi ukuhlakanipha uJesu akusebenzisayo ngicabanga ukuthi lathi ungasiphathisa nsuku zanamuhla ngoba uyawunanzelele kwesinye isikhathi impikiswano esingena kizo uthola ukuthi umuntu nje besithi umfundi santi so kwaso ngumbuzo sesizakulwa ngakho bakithi kwesinye isikhathi zochaye u12 emini sibhizi ngakho ikanti ke ngakhala ukuthi uJesu uyenzani uJesu uyaqala ame ngahla phendule khona afangithi atatisha bona ukuthi kuyinto khona kuvele kuya ngapha afangithi kwesinye isikhathi ke sinanzela athi okunye ngama debate ukuthi kanti vele kuya ngaphi xa vele ungasisindawo kungasoze kusindiswe ungasoze kumncedela lo ngikhuluma laye kanti vele ngisihliphela ngokutshona ngingeja kikho abanye bazebalo lokulwa sibe kubanga khona lokho so asinanzeli wisdom uJesu ayisebenzisayo kaza ngaphanga uphendula kodwa ke esephendula kwahle kwavala indaba yonke. Yes, kulokunye kuyizimpi esingamelanga singene yikho. Uzebandleni lakini nalenza. Indaba obani. Hayi, awunga waste isikhathi. Omunye uthi kuthiwa you generate heat more than fire. Uyazi ukuthiswa kunyela mlilo okuyinto kwakhona. So asiqapheleni sibe lenhlakanipho ekuphenduleni aba. Eminye imibuzo vela ayiphendula. Angithi vele sachiya kunjalo. Ngicela ungikhanyelele kumakho ngo12 ngifuna ubale la amavesi la indaba leyi kulesivini esasikhona asikuyibala yonke kodwa umnini wesivini lesi wase cultivator wafaka ihedge wasivikela isivini lesi ukuthi sithele wafaka le tower khona laphana ukuthi kugcinakale angithi phela kodwa akuzange kuhambe ngendlela ayefisa ukubana kuhambe ngayo wasethumela yena izisebenzi zakhe andisayikhumbula indaba izisebenzi zakhe efika khona la kusivini isivini ngesakhe wathumela izisebenzi zakhe ababekhona esivinini baqala ukubulala izisebenzi bazibulala izisebenzi zonke ngifuna umbalele uvesi ngo6 kwase kusele oyedwa ukuthuma indodana ayithanda
wayithuma ekucineni kwabo bonke bazayihlonipha indodana yami. Kodwa abaqhashi besivini batshelana bathi, lo uyindlalifa, wozani kasimbulaleni ilifa libe ngelethu. Ngakho bamthatha bambulala, bamphosela ngaphandle kwesivini. Right. Summarize la mfundisi. Lapha vele isivini lesi la le ndodana kukhulunywa ngubani laba laba ababethunywa izisebenzi indaba le. uJesu antuzelwe ko-Israel. Right. Uvele ulande isizwe sako-Israel esiyiso kwakumele simemethekise uNkulunkulu emhlabeni. So isivini lesi ngu-Israel. uNkulunkulu uthumela abaprofeti. Bakhuluma baxwayisa kodwa bababulala. Ugcina sethumela uJesu ngokwakhe kodwa agcine sesesiphambanweni. Kodwa umlimi uthe emthumela bese hayi funa bazahlonipha indodana yami. Bazakwazi ukuthi lo ingxenye yobuNkulunkulu kodwa ke abamhloniphanga bambulala. Engikufunda lesikufunda lapha balala babukele ukuthi uJesu ulokhe encenga ukuthi ngithunywe nguNkulunkulu ukuthi livikeleke lingayi kufa. Kodwa abantu sikhetha ukuthi simbulale. Mina kungihlupha ukuthi bathi bona kasimbulale lathi sithathe thina ilifa. Ulidla njani ilifa engasola kini? Right. Lithathe kanjani? Xa ungasokwesikhosini ulithatha njani? Hey matters. Abangakhuluma ukuthi silide ngabajoyina yena bamamukele baza kudlala ilifa ngoba bamukele njengomntwana wesikhosini wabathungamela. So uJesu lapha uzosixwayisa ukuthi njengamaKristu, njengabantu abakholwayo abakhonzayo singu-Israel namhlanje, singabulali abaprofeti, iBhayibheli elabaprofeti, singadilizi inkolo kaThixo, kasamukeleni ngoba ekucineni siza kusindiswa. Nxa siphikisa kuthiwa siza kujeziswa ngalokho esikwenzileyo. Yimpendulo yakhe yona leyo uJesu. Yena le yesivini sonke lesi ukuphendula impuzo yabo yonke lana athi benjani? Belayo uqala ukuthi hayi nanku ke okwenzakalayo yikho anti iviki yokucina. Vele uhlabatshela ukuthi le ndodana le vele ifuna ukwenza njani bakithi? Lifuna ukuyibulala. Khangela uvesi ngo12. Ku12 khona ba. Yokucina. Basebedinga iqinga lokumbopha ngoba babesazi ukuthi wayekhulume umzekeliso lowo eqonde bona. Kodwa besaba ixuku labantu basebemchiya bahamba. Anti liyabona ingxabano likhumbula indaba esinayo. Ingxabano kuseJerusalem manje lo ebandleni abantu befuna ukubulala bebulala umnikazi webandla futhi. Yazi kwesinye isikhathi siyaxabana silwe sisodwa khona lapha. Asiqhubekeni sikhangele okunye okuthile lapha. Mina ngikhangela futhi khona lapha umhlaba lo lomnikazi lo. Right. Uzathothi ukulandela izimiso zomnikazi womhlaba asikufundi njengabantu. Siziphilela umathanda senze sikufunayo. Kodwa ngokwenza njalo akusho ukuthi vele siza kuthola kumbe sathola ilifa lana lomhlaba. Ilifa abazathola ilifa lomhlaba lo yilawo kuphela zalandela umnikazi wesivini umnikazi womhlaba nalo lentando yakhe. Sikolodani kuNkulunkulu yima sikolodani kuNkulunkulu kuyini esimele sikubuyisele kuhulumende kuyini esimele sikubuyisele kuNkulunkulu asibale lapha uchapter uverse ngo13 usiya ku17. Muva basebethumela abanye abaFarisi lamaHerodi kuJesu ukuthi ngiyingxabano le futhi leyo sethumela bambambe ngamazwi akhe. Beza kuye bathi mfundisi, siyakwazi ukuthi uyindoda eqotho kawuguqulwanga ngabantu ngokuba kawulandeli ukuthi bangobani kodwa ufundisa indlela kaNkulunkulu mayelana leqiniso. Kulungile yini ukuthela kuKesari kumbe hatshi? Sithele yini kumbe hatshi? Kodwa uJesu wayesekubona ukusebenzisa kwabo wathi lizamelani ukungithiya na? Ake lingiphe idenariya ngibone. Baletha uhlamvu lolo. Wayesebuza umfanekiso kabani lo okuleli denariya? Lo mbhalo ngokabani? Baphendula bathi ngokaKesari. uJesu wasesithi kubo, phanini uKesari okaKesari
lo nkulunkulu okukaNkulunkulu bamangala kakhulu ngaye. Hayi sifundani ya sike sincedisane khona lapha kundatshana yena le kuyini okwenzakalayo yiwapha amaqiniso eBhayibheli esiwatholayo khona la simele sibe ngamaKristu kanjani yumcabango sifuna nje mina ngitholayo khona lapha ngicabanga ukuthi bona ekucabangeni kwabo babecabanga ukuthi uJesu uzawuthi uhulumende kumbe yaphazamisa right ngoba la uhulumende konke ngokwami lapha ngithi kodwa sithola uJesu ohlelekileyo le order waphendula kuhle uthi kababisele kwaKesari uKesari right ngiyananzele futhi si abantu nje njengoluntu siujayela ukufuna ukubalekela ukuthi sikambise okuyikho endaweni eyikho ngezizathu ezitshiyeneyo ikakhulu umthelo nje kusitsho nje ngithi ama taxes imithelo uzomnye umuntu enesizathu sokuthi mina ngihambisa umthelo kumbe ngingabhadala ama taxi asoze abanjwe ngendlela eqondileyo kungengonkena sikho umlando wami asikho ndaba yami okuthiwe ukuthi kanjani kangenze okumele ngikwenze ngoba umhlaba lo lomnikazi umnikazi wele record ecacileyo irecord yankhona vele kayipheleli khona la inkhona zayiveza phambili so wathina asingazihluphi ngicabanga ukuthi khona asenzeni ingxenye yethu right sibhadala amanzi lo bengabuya ngithi Lapha ngabuya buya kawani ngezi ucaca kuhle ukuthi onguye okhangele konke ngoNkulunkulu kunjani nxa ngisithi ngonela lo sithi kansile umlimi uthi hayi kodwa phela umlando boniki uyawazi wayekela ungenzi into eqondileyo omele uyenze kuthiwa yisono iBhayibheli ngifuna uqalisa lapho ukuthi uJesu esikhuluma ngaye nguNkulunkulu right kodwa wehla wathi nxa ngilapha emhlabeni ngizotshengisa isiKristu uKesari uyahlonitshwa yebo uSabhuku uyahlonitshwa uMP uPresident ubani uyahlonitshwa ngoba yibo umlimi ababolekile amandla ukuthi siphilisane sifundisa ubudlelwano leziphatha amandla ngeke ngazi uThixo mphikisa ayinhlala labantu thongamelayo isiKristu sithi hlonipha lapho khona ukuze uyomjumayeza uJesu kuhle phila laye kuhle so asifundeni bathandekayo nxa semhlabeni obuhlungu kodwa kumele sikwenze kasikwenzeni ngoba uThixo uthena kuyenza nxa kwenziwa nguJesu uNkulunkulu kanganani umuntu akaNkulunkulu Hey ungakhali injongo yabo bayifuna umxabanisa lo Kesari yebo ukuthi bese nxa eyinkosi esithi uyinkosi banezoxabanisa bathola ukuthi uJesu injongo yakhe kuyikuzoletha ukuthula hayi ingxabano uzananzelela ukuthi abakhokheli siyabathathela kukangaka ebhoda ulempahla umele ukuthi zibadala iduty wena uhlangana labanye abantu abathi hayi thina siza kudlulisela ngale celeni zingabhadalanga ngezindlela sebesibuyisele umsebenzi phansi ngoba imali yona leyana kulokuthile okumele ukuthi ukusebenza intuthuko ethile kumbe abathile abahlupha abantu umuntu bafike enyelele thina sesiyigwemile ukunanzela ukuthi ngithola sebandleni abanye ngithithi kwethu masibuyisela abafundisi badla imali zethu kanti uNkulunkulu uTokwethume kungokwakhe isingeyami njani mina kangibuyisele ngingabi lo mlando wokungabuyiseli odlileyo ade ngamela ukuthi akudle uzaba lo mlando wokudla ngoba mina ngingavele ngingabuyiseli ngezindlela sengithe mina senza sengiNkulunkulu phela sengitshintshe lokho uNkulunkulu athe ngikwenze so asibuyisele asenzeni nowethu umlando nxa kuyikuthi kukhona mhlawumbe udlathile mali kangibaxwayise nxa ngisane nxa ngikubona ukuze sakhane sibe ndawonye kumlimo ngiyakuzwa ngwenya ususeduze sibili lapha ya ngoba emabhoda endaweni eziningi kunenge okwenzakalayo mhlobo esithandekayo isifundo sibuya ngesikhathi eselungileyo ukuthi sincedisane siqaphele ngoba kunye kuyizinto okuzasisalisa ezulwini ya ukungathembakani ngoba simele sithembakale entweni ezincane uyamkhumbula uJesu la emila athele uzathuma uPetru ehambe bamba inhlanzi uzathola umthelo wami ukhona ba wabhadala uJesu umthelo uMwezi prophet khona phana udade kawayethi ukuthi Desire of Ages page 602 right uyafitizela lapha uthena abantu kumele baphile ngokuthula bahloniphe umthetho welizwe abaphila khona bahloniphe uhulumende bafaka uNkulunkulu kuqala kunjani anti konke kuthi ukuthi labantu bahloniphe lo uNkulunkulu umfake kuqala empilweni uza kuthi nxa ufake mina kuqala ngizathi lawa embathuma ukuthi bathungamele bahloniphe lawo so indaba yokuthi sifake izinto endaweni yazo imqoka nxa silo uNkulunkulu ethungamele yes Nego Kesaro ka Kesari uNkulunkulu kubani bakithi uNkulunkulu mntala wami khanyela lapha kumakho khona phana
siqedele indaba u28 to 34. Omunye wabafundi bomthetho wafika wabuza Omunye wabafundi bomthetho wafika wabezwa benqekisana amazwi ngokubona ukuthi uJesu baphe impendulo enhle wabuza wathi phakathi kwayo yonke imilayo yiwuphi oqhakathekileyo ukudlula yonke. uJesu waphendula wathi oqhakathekileyo ukudlula yonke yilo, zwana wena Israyeli, inkosi uNkulunkulu wethu inkosi yinye. Thanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langengqondo yakho yonke, langamandla akho onke. Owesibili yilo, thanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda. Kuyo kawukho umlayo omkhulu kulale. Balu 34. Verse 34. uJesu wathi ebona ukuthi uphendule kuhle wathi kawukho khatshana komkhumbulo kaNkulunkulu kusukela kulesi sikhathi kakuseyi kuba khona owaba lesibindi sokumbuza eminye imibuzo. Right. Nansi indaba elapha liqwetha leli liyeza lilinga uJesu. Angithi yiwuphi ke sikhangele umthetho oqhatheke kakhulu. Uyawuletha umthetho oqhatheke kakhulu. Uthi uthanda uNkulunkulu nje ngamandla akho wonke, akho kwakho ngengqondo yakho yonke. Owesibili ufana lowakuqala. Uthanda umakhelwane njengoba unjani uzithanda. Umthetho omunye vele. Uthi owesibili ufana lowani futhi lokuqala. So umthetho unjani bakithi? Munye. Sasithi uchasisani la nxa ikhuluma emthetho. Nguphi umthetho uJesu akhuluma ngawo? Mina okungithalekisa kakhulu ukuthi uJesu nxa ephendula bona bathe umthetho owodwa owokuqala yiwuphi. Yes. Abese bambanisa umthetho wonke lichumi ayenze ibe iziqe ezimbili. Right. Ukuthanda uNkulunkulu kube mqoka, ukuthanda omunye umuntu kube mqoka. Ungakwenza khonokho yonke lichumi siphakathi. Ngoba vele umthetho kaNkulunkulu luthando kuNkulunkulu labantu. So esikufunda lapha ukuthi uJesu wayefuna ukuveza ukuthi hayi nxa usithwena ungumntaka kaNkulunkulu kawungeke umakhelwane umzonde, ngeke umtshontshele, ngeke umphilise nzima. Futhi nxa umakhelwane usithi uyamthanda uNkulunkulu ngeke uyehluleke umkhonza, ngeke ukhothamele izigodo kumbe ukhonza amadlozi. So nxa usuthanda uNkulunkulu uthanda lo muntu, uthando luzafanana ukuthi umlime ngimthanda ngiyeza ngifundisa umuntu ngimthande njani. So indaba yomthetho omkhulu luthando kuNkulunkulu lothando ebantwini. Exactly. Yes. Uzananzelela ukuthi lamhlanje silohlupho ngoba abanye bethu sithi hayi umthetho waphethele siphambaneni. So uthi kumba unge-Old Testament, New Testament uJesu vele hayi sesindiswa ngomusa. uJesu usethatha umthetho awusummarize. Uthatha lowana obudlelwano bethu loNkulunkulu, uthanda uNkulunkulu wakho ngengqondo yakho yonke, inhliziyo yakho yonke, umphefumulo wakho wonke. Abese phinda izothinta obudlelwano bethu mina lo makhelwane wami, othanda umakhelwane njengalokho. Abesithi anduthe wesibili ufana lokuqala. Anti vele uthe umthetho munye. Uqala waziveza ukuthi izwa Israel uNkulunkulu munye. So uNkulunkulu nxa emunye nguye futhi opha umthetho. Nxa simthanda kukhona futhi uJesu wathi kathi uzamthanda njalo uNkulunkulu ongakazi umbone uzonda umakhelwane ombonayo. Mthathekiswa ngokamakhelwane uthi wothanda umakhelwane njengalokhu uzithanda. Ngakuthi mina ngeke ngizithanda, ngeke ngazilalisa ngendlala. Kathi kungani umakhelwane wami mina ngizuza umakhelwane wami elala ngendlala? Ukuthi kangizithandi njengalokhu umakhelwane wami njani? Ukuthi mina kangizithandi ngoba kufanele ukuthi ngimthande umakhelwane njengalokhu ngizithanda. Seduze lapho. Ngicela uthi ngibele emva kancane. Kuthiwa khona omunye wababhali sebonile ukuthi uJesu uphendule kahle. Yikho wamenza ukuthi kwamfuqa ukuthi ayebuza futhi okunye uthi azwisise umongo Jesu. Khombana nithathekiswa ukuthi silesifundo esimangalisayo ukuthi ukwenza kwethu indlela esigudlana ngayo labanye abantu
indlela esithumayela ngayo siphendulana sikhamba ndawonye labanye abantu uzakwenza ukuthi badinge ukwazi more ngalelo Jesu esimkhonzayo bese ngigcizelela futhi khona phana endabeni yokuthanda umakhelwane njengoba uzithanda ukuthi wona vele uyazithanda oqala ngithi umuntu ozinakekelayo ngoba nxa wena ungazithandi manje igeji yankhona uzayithetha ngaphi ukuthi uthanda omunye umuntu ezinye indlela umele ube umuntu lawe onjani ozithandayo ohlanzekileyo unanzelela umzimba lo lithempeli kaNkulunkulu njalo yenza okuqondileyo uzakwenza ukuthi khona nxa senithanda umakhelwane ngendlela engizithanda ngayo okuhle engikwenza kimi ngizafuna ukubona umakhelwane yini onye ungithathekisayo khona ukuthi umakhelwane uJesu nxa wayenilethe indaba ngithi umakhelwane ukuthi wonke engihlangana laye odinga usizo umakhelwane wami wathi moke lo ndla eceni kwakhe lo vele asakhuluma ngaye udinga ukuthi khona sonke isikhathi lapho kule ndingeko ngenxa ukuthi lami indingeko angifuni igcwaliseke kangimeke sure ukuthi lami ngiyigcwalisa ngale komakhelwane kakhulu indaba epractical indaba yothando isiKristu vele luthando kukhangelelwe ukuthi sithandane isiphambano sona sisinceda njani ukuthi sizwisise ukwenza zona lezi zinto zombili ukuthanda uNkulunkulu ngomkhumbulo wethu wonke ngakho kwethu konke nokuthanda umakhelwane njengoba sizithanda esiphambanweni kulenga uJesu onguNkulunkulu indodana kaNkulunkulu kalengiswa ukuthi wonile ulengiswa ukuthi izono zabantu zithwele wazithwala ukuthi asihlambule ngegazi lakhe khona okhiyana ukubona uJesu elenga luthando olumangalisayo okumele ukuthi nxa simkhangela uJesu bese sikhala ukuthi Nkosi sicela uthando olunjalo lube kithi ngoba uyindlela yethu yokukhonza ukuthi ngizolifela ukuze ngivule indlela ukuthi lingikhonze lingamukele so ukulenga wathi siphambanweni kutsho uzaleka kothando kubuhlanyelwa kothando emuntwini ozamukela uJesu njengomsindisi madoda sithandana bese siba libholoho uNkulunkulu ungale thina singapha ungabala umlobe engithanda uthi uJesu wabamba uNkulunkulu ngasinye isandla wabamba umhlaba ngasinye isandla esibuyisana lo nkulunkulu ngoba isono sisehlukanise lo bani lo nkulunkulu ngakho ke isiphambano sizolawula sizolamula indaba yokwehlukana phakathi kwethu lo nkulunkulu isiphambano sizolungisa uAdamu ayehlule akuwonayo sathi sihlukane lo nkulunkulu uJesu wayesesiza ukuthi ngifuna uzotshengisa into nxa sithandana uNkulunkulu ngitshona nxa sithi lithandane litshone uthanda ongathandekiyo uthi uNkulunkulu ukuthi baba bathethelele ngoba bengakwazi abakwenzayo bengacelanga ukuthi bathethelele uyenza njani uyabathethela so ngesiphambano aluba sonke singayesiphambanini sinjongo ukuthi sibone uJesu elenga ethethelwa izono zethu asoze sibone kube lokuxabana phakathi kwethu ngoba kwakukhona uxabana eJerusalem akukhona uxabana emabandleni lamhlanje so the more sisondela kuJesu the more sisondelelana nathina the more sondelelana aseke kuba khona izingxabano eziningi ezikhona vele sona isiphambano bese ngathi siphambene yes it's a cross yes ukutsho ubudlelwano bethu lo nkulunkulu kubuyiswana bese kusiba lobudlelwano bethu horizontal labo makhelwane kuba lokubuyisana akuvumi vele umKristu kulabanye phela amaKristu manje uzwe hayi mina lo nkulunkulu wami is right kodwa xabana labantu abantu babexabana la hayi mina lo nkulunkulu wami is right uma umthandana labantu yazwana ukuthi hayi mina mbema ngenzina ngixabana nomuntu you know umuntu kaNkulunkulu so we need to strike a balance sibe right lo nkulunkulu ekhaya sibe right lezihlobo zethu mnali awakho ukugcina lapho siyabonga ababukela abalaleli uJesu uthuka isihlahla ngoba sasingalazithelo right ngifuna ukuthi uJesu uyabazonda kabathande abantu engathi ngama fake Christians yes amaKristu akhanya ngani angamaKristu wena engayisiwo ufisa ukuthi sonke sivume izono siye emabandleni sisitsho ukukhonza uThixo ngomoya nangeqiniso hathi ukuhambela ukuthi lami ngikhona ebandleni hey madoda obo abazenzisi vela abanye exabana nabo ngabazenzisi kazange abathanda kulokuzenzisa kakhulu kubandla lesiKristu uJesu uyakhuza uyaxwayisa emhlabeni asibeni ngabantu abagenuine nxa silohlupho ukhanya anti utho uSambulu uthi awubandi awuchisi angiyusizakala kanjani ubundikindiki yo manje yes nxa sigoqa senze isifundo
uNkulunkulu munye, Yes. uKristu munye. Asikwekeleni ukuba siphikisana sixabana ngezizathu ezitshiyeneyo. Sikhangele kuye uKristu, sifunde imibhalo yakhe iza kusichasisela sincedise uhambo lwethu lokukholwa. Njalo sibe ngamaKristu athela izithelo. Siphume esisebenzeni sigole abaningi abalahlekileyo. Umhlaba lo udinga amaqiniso, umhlaba lo usesigodini esimnyama udinga ukuhlangulwa. Yithi kuphela amaKristu sizakwenelisa khona lokho. Sihamba loKristu phambili. Hey, siyabonga. Kudinga amaKristu aqotho, hatshi awempikiswano. Singalwini. Kwesinye isikhathi silwa sisodwa khona la. Kukanti silesithe esimele silwe laso. Singakukhohlwa khona lokho. Kakungabi yimi evimbela umsebenzi kamlimi ngengxabano engiziletha. Kakungabi yimi engeza kuphazamisa ngoba uSathane ekwazi ukuthi aluba siqhubeka sixabana umsebenzi kawuyiphambili. Ngoba ekugcineni mnengi imphefumulo esadinga ukuthi yazi ngoJesu. Asivume nini ukuthi omunye azehlise ukuze ingxabano iphele kube khona futhi ukuthethelana ngoba nxa singathethelana nanga umbuso kasoze siwubone. Jesu asincede sihlobo esithandekayo. Kube lokubuyisayo, kube lokuthula emabandleni. Sihlobo esithandekayo. uJesu sendaweni engcwele uyasincengile, uyasibuyisana lathi. Kukho konke wenzela mina lawe ukuthi kube lobudlelwano obuhle. Asihlanganeni kusifundo esilandelayo kuviki ezayo ethi izinsuku zokugcina isikhathi isifundo sechumi. Sihlobo esithandekayo, umlimi alibusise, asitaticheni, sibuze lapho esibuza khona, la lapho esingazwisisi khona sikulethe, la lapho esifuna ukwengeza khona sikulethe, sincedisane enkambeni yethu yesikristu. Kodwa ukuqoka yilokho, asambeni siyethethelelana. Uxabana singaxabana kodwa sithethelelane ukuze lathi sithethelelwe ngubaba ekhaya ezulwini. Sakucela uNgwenya asivalele ngomthandazo. Asikhuleke nini baba oyingcwele okhona ngikhaya ezulwini, siyabonga ngesifundo esimangalisayo, isifundo esisilimukisayo ingozi khona aluba singaqhubeka sixabana ngoba kuza kuphazamisa umsebenzi wakho. Kugcine lathi kusiphazamisa sigcine singabanga khona embusweni ngoba sisehle ukuthethelela. Sibusise bese kusitha kupheleni njengoba ngikhulekela kakhulu ukuthi sivume izono omunye komunye bese sixolela labo aboniweyo ekupheleni ubaba uza kusixolela samukele ebukhosini. Sicela konke ngoJesu inkosi. Amen. Amen.